So Dolomara Lamps along Pini Banke nomination ke file nilo nili sadap pen total banke pang kora pli nomination form long pon pen lang sai pon apit nili la pang kora pita nili silong pon lo kasi Pini Banke la nomination alo kelang kang cap apit la veli lo pon apit nili announce kan lo la man kora pli mata accepted lo bu stami pasta ke ni mate tarik 4 nisi nili tum symbol allotment la pen final uta gopene la candidate list banke la so nisi paklangji athia la so nisi la withdrawal mane jong si do blote dota hai mene jong si abi blote la bang kora pli amuni si la women category la pen la unreserved category aphan la bangso alliance aphan election pathu ponbo la banke pathu ponja ni banke la banke tarik in kore ni la bangso 10 agosto asi Pini Banke la kelangkang chamane la nomination filing kam la pen la scrutiny nasi la si in tong pon lo Pini tabe mi phun la ado bai thang hol ba thang na hilia be pensi exam din pensi la nomination la deng pon lo la pen nomination ki deng pon aku la bangso lem salong la chari bomatu board of director la pen la CR member instane full cooperation long pon la pen thang na Lili Pansani pasti sagunti bala hela mangke abe pasti dan bela nilimen ke lagi Rajan Timung nili senior inspector kam auditor assistant register office di Pupen.